Dobar dan, u ovom tutorialu pokazat ću vam kako možete skinuti aplikaciju AnyDesk na svoj mobilni uređaj kako bi se netko preko kompjutera mogao spojiti na vaš mobitel. Za početak na mobilnom uređaju pronađite ikonicu Google Play Store ovdje i gore u pregledniku pišite AnyDesk. Ovo je aplikacija i da biste ju instalirali kliknite Install, ovaj zeleni gumbić. Nakon toga aplikacija će se početi instalirati. To može nekad potrajati do minutu, tako da imajte strpljenja. Ok, kada se aplikacija instalirala, kliknite Open. Ovdje prihvatite politiku privatnosti i još jednom OK. Nakon toga na svojem mobilnom uređaju potražite ikonicu AnyDesk. Kliknite na nju i u njoj možete pogledati cijeli tutorial kako se koristi AnyDesk. Ono što je za vas bitno je da znate da kada pokrenete aplikaciju AnyDesk, ono što trebate dati osobi za koju želite da se spoji na vaš mobilni uređaj je da podijelite ovaj broj u crvenom kvadratiću sa njima. Nakon toga osoba će se moći spojiti na vaš mobilni uređaj i moći će vam pomoći otkloniti bilo koju poteškoću. Eto, budite oprezni kome dajete taj broj kako ne bi došlo do nekakvih malverzacija. Pozdrav!